Okurugirira aha mugambizi wa polisi omu kyanga kya Albertine Julius Hakiza Alani n'omushaho w'eirwariro rya Hoima Rihango Dr. Isoba Safiyu Ayuba oruhead wa emergency abantu mushanju nibo bahikire ah'eirwariro Beat driver w'okumanyanka Raymond Nwamanya afiire barikumutwara Marago ati baba mwenda kyonga olw'eizooba rya Nyamwazyo tube twine abantu 8 mushanju baferireho umuyafiro mu rwariro n'umusirikare witu then abandi bashata abasirikare bitu baferireho mu accident bamaze bo bafera mubo twafunyemu omunga yafunye empewo yabadde yingidde mu bwongo nga tulina omuweereza mu National Referral Hospital Mulago naye bambi mukama teyamusobozeza kutuuka n'afiira mu kkubo ng'agenda e Mulago. Abasirikare bafiire Inspector of Police Charles Mutabuwa Avinso, Gen Richard orukora ha mushango y'obwisi, Christine Cheruto hamwe na Samuel Ojambo. Hakiza nagira ngo ababire bakwasirwe kandi abafiire n'umubaraka rw'amahe arugamba kuba yazira omwana hari mukabandi Martin Munyuza arugamba kuba yahwerireho mu kwita Peace twamusaba oryo mukazi woyisurwe hamwe n'omwana wo kwezi kumwe n'ikicweka then mu ba suspects batanu nabo naka bafiremo abashatu baferireho n'omwana we wa wisinga mukara ubwo baryo mwana wo mwojo then hafamo omusheja be ubwo Mubaraka wenyine rw'amahe Mubaraka Munyuza Martin then tumushabe Peace ubwo no wabira ryo mukazi wa Apollo tumwesi ati n'umwana umwana nwabereje na leta bizuba magira ngo umwana no wa Mubaraka tumwesi kugira ngo umwana atowe so atobuzibu n'ubwaruzi. Hakiza yatugambira amazina g'abasirikare n'abakwasirwe babiri abahonere butandu abarukutunga obujanje bahiroro rya Hoima Regional Referral Hospital. Twatungamo injari zo mu basirikare bitu namba mweta Detective Sergeant Bwango Francis, harimo Police Constable Omam Michael, harimo Police Constable Niringia Abel, Police Constable Tumusime Johnson, for SPC Turinoha Apple. Babiri mu suspects, one Kabagambe Julius na Kamugisha Jonathan bakiriyo mu rwariro bariyo ni babazanjaba. Motoka yene birimo abantu 15 kandi butandeji ebiruhu nyuma abaze mu cyaro cya Kitegwa B kabaro mu Ruhoima ahanguto ya Kizera Mfumbi Kabare obumotoka ya polisi namba UP 979 erugera ha muhanda ikagwa mu mufuriji gashaka Ambrose Nwagaba Katoto.